Assalamualaikum dostlar. Mына Овколодун доставкасы. 4 заказ берип салды азыр. Жерде да бир заказ бар. Мына полиция бир заказ. Мына экинчи заказ, мына сирена. Водительский жакта 3-нчү заказ, мына 4-нчү заказ. Азыр 4 заказдын килограммдарын көрсөтөм, канча килограммдан экен. Мына алып Ayağımı çayraştı baksam. Batpay turan balık kaldı. Üstüne de taşlap koydum hazır. Monerlere karab taval ağzına. Aldı polnay zakaz olup gitti. Mesela birinci zakaz 30 kilogram. Keyinki zakaz ikincisi 15 kilogram. Üçüncü zakaz 20 kilogram. 4-nчи zakaz 15 kilogram, общий 80 kilogram zakaz var hazır nerede. Bugün birinci çalışında or zakaz çıtat. Bugün biraz kıynaşat eken. Ayın bular жақшы домдор бол, лифи бар домдор бол қалса жақшы. Бандай пятиэтажный домдор бол қалса елестетеріңіздер, 5-нчи этажга көтөрүп чыгышты. Биринчи заказга 7 минут берген, 6 минут 54 секунд қалды. Екінші заказға 14 минута бұлда жақын кен. Üçüncü заказға 24, 4-нчи заказға 36 минут. Бардығы жақын жерлерге. Мұна сәсет айланы таштап кетет тұран домдар көречі. Барды жақшыл екен. Мұна Волгоградский 69 eski dom, қалғандары бүт жаңа домдар екен. Жақшы да, бұйырса лифттен көтеріп еткеніміз, қиналды еткеніміз.